Alhamdulillah terus sesedaya tangan andi ilmu seberapa semanfaat bisa nyelap beda embun sebedaya lang kopur say'an ayyakula lahu kun fayakun fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli say'in wa ilaihi turja'un. Sadaqallahul azim. Ya Allah, malar muka dati penyelap dak karang sepogul seba dalam kopur. Amin. Cong Engki Pak. tiada nak cong mau merengacing puan dia parlo nak Engki Pak. cong ya embun lah mari tok beto nak teti kok ruwah mangkat ke Malaysia nyari kasap Kama apa cak sampean lah tua. Tinggal gula pay semangkat Pak. Tinggal Pak gula ambo montuk. Sekoni banyak gula pon online ilmu dari pondok. Ki maka tak tamat. cong ti nak kake mun tupei nak mun masalah kasap nyari aki nabi sengko pendereng ko rajo tang cong paski ya embun ada yomor sekoni banyak oke andi otang kebiayaan embun cong Senapo teng sampean Pak? lah nak mun kebab tang kaki tau sa tau kaki mun tupei karena kaki cong si pemunduk wala oleh ilmu seberokah terlebih kaki pola pasti ustad karena mun oleh ilmu seberokah dari pondok ya cong ring tu sebenarnya yang dalam kopur bisa celap terlebih kaki andi ilmu Allah Pak, cukup boleh semontok nikah. Pas kendi mesekir pikirna, mereka nyari ilmu. Yuk sampean lah tua. Pas ki mangkat ke Malaysia. Duh. tak keluar le Kak ya, injak kak. Tujuh nak kak. oh iya Parlo apa kak? Ambil burna kak. anu le engkau motor Jibril ke kaki Ambil apa toro apa kak? Tapi beli ke pondok kak mah? ih beli biko ke podo keng bising kok yuntur ke Malaysia walan kok kira utang ki biaya nembuk keruah sukoni banyang kok ki utang pas poleng kok cek teron Jibril luah tamat pengeteronan kok Jibril luah terus dadi ustad kalau kok tak mangkat pas api ku biaya Aduh kak, demak agak kak. Cek kak le tuwari ya kak. Minta nguk Jibril lah pamangkat. Jibril ruah kak sokone banyak lan dia pengatau. Teti tak usah kepikir kerja kak jebi kak. Sewajib pikir setia ya kak. Betina kak dia. Betina kak setia le tua kak. Iya. Ben sambina kak nyongok pakai sampai Malaysia kak. Cek kak tandi tertane Malaysia. iba demun kance Malaysia anak-anak company Aduh, ya tahu mon deh ya kak. Mumpun aja yang beda kak kak. Ben lakar kewajiban namun sari usaha. Di mumpun nak angkok sapora nak kak sebenarnya. Tak bisa bentuk dalam masalah PC. Cek sih kok pada tak ada kak. Mun ati benih tak sakit kak ngetelak teretan susah. Sakit kak bentuk dus kok orang. iya munda iya tinang kok pas mau ayah dah malam tinang kok dikaram ke Jibril Iya kak jalan mon mode ya ada malam. Sing apa cek rembek ke Jiban Jibril ya. iya Kudu sore kak. iya
Ya Allah, mentur ki ipreng leutheuh jaga ketereta. Jodoh matang kacung, roca ya malam itu alum datang. Di mana kayak jong? Dilanggar, Pak. Ya tahu juga lu, pandai perlu. Beri apa, Pak? Jong, engkau mari amit ke kutena, ibu. Amit apa, Pak? Ya amit semangat ke Malaysia, jong. Ya mun sampean, Pak. Pati apa coba disaran? Ya mun kutena jong berek, jong. Tapi maki kutena berek, jong, jen kutena pada tak andi. Seapun to dalam kesusahan datang odi. Ya maki apun taking kerokun tak akebi. Saking berek, jong. Ki bunda ni ke Pak. Beni kunte sahral si berre. Makai gula berre, Pak. Mengebasaki sampean lah tua. Pas ki merantau ah. Ya tina, jong. Cek keberek mong kerokun kok mangkat ke Malaysia, jong. Kakek, jong, perlah sekolah. Mong kerokun biaya, jong. Kok siap nyari ya. Maki sopoy kecetak, jong. Kok siap, jong, demi masa depan kakek. Ki mengatini kecaran Pak. Ngereng pecan sampean. Ya Allah. Jong, kaki pesemangat badan yang pun tukar cerina. Engki Pak. Sampean stay di tanah Malaysia ki. Iya, Jong. Jong, mata iya, Jong. Oh, cik ini minta ada. Datang mo jang daga. Jok laki le. Tina dette. Buja apa ko? Tahu, kayak mari nelpon lah nan. Oh mare lanan. Iya. Itin dette dina. Ayo tos dan tos santi gila. Ya, Iya. teguh bener. Iya tin dette lu. Mayan ka? Tahu, ya minta alum datang. Wariya ngaraka. Iya mau nagaan. Boleh. Ayak orang ngale. Bisa kak ya? Bisa. Kita salah macam ngapan jom. Karena kebah mangkat. Iya kak. Saya nggak kak ya ngasih terok jadan kak ya. Iya. Mantere parengen na oler cek kesarah aja kak. Amin. Ikeng saya nggak kak ya. Mun nemureng bini setepar ya kak abine kak. Karena udi nengnya perantauan dia melas kak. Sejak geresan aja melas ya kak. Mulai sakit kole. Abe apa long benreng dimban kak. Jek tahu susah kak. Ikeng mun abini ya kak. Sing ngajak abine reng kono ha ya kak. Jauh senyari ya pisan. Mun pas kakak abine reng kono ha kak. Sekocak muda iya de. Larang ke budi. De iya kak. Itina kak jalan kat mangkat. Selamat kak ya. Iya, iya. Saya nggak ngasih terok jalan Iya. kak ya. Kok motor Jibril ya? Iya siap kak. Coba beter kakek kak ya. Saya nggak Jibril ya, itu kaki ya. Iya kak iya. Nay chong, một lệ kakek ke rumah mayu.
contoh dong. Ayo udah nak masuk. Tajuk nak dulu jom. Ya Allah. Ya nak dulu nak. Dia parlo. Tajuk nak. Kenapa? Ya apaan le mangkat cong. Kari kakek setia nak ya si apu yaki kesemangat ni dalam aja. Kaya ngak enak. Kakek dia melas nak. Beni beje namun asli nak pandu semangat kepantawan. Apaan keng kediri nak kakek tu kok melas cong. Nan lagi kuat. Ya nak jalan kaki istirahat setia nak ya dun tedu. Ya malam lah nak ya. Ya Allah. Bu mate. Pak makan ke Malaysia. Kayak malas seguli Allah. Minna April. Iya jap. Apa lagu April? Ada jap. Kayak panas ah. Aduh. Amin yang ketibin na kasi ngairep setan kake. Tahu jap. Nila tahu mo lolo. Lu kake dia. Minta boleh ke bundu apa? Jap. Pemi melas deh iya jawab na kake. Beda apa? Aduh, di sana. Aduh. Iya, mbuhi puro mate. Pak mangkat ke Malaysia. Pas kok tinaki ke TV jap. Pero mana tinagi ketibi ke setia? Iya, dengan ban kita sahral kok karo. Iya di April lebih remak April. Seorang anggap ruah. Oh, remon bolan bakal mati kapi. Bakal abeli dek sekobasa. Mun urusan pater pada kentos nantosan asli April. Ipar karembun katile depa. Lemate, kita arah apa sabar. Dek iya. Lupan kaki bile semangkat. Mila ko tak mangkat yang kaki. Malam semangkat jap. Tadi makan ke Malaysia nyaman di beri lepan nyari sewetnya aja. Pegal soki kaki mau diiji. So, apa jap? Coba mangkat susah. Iya biasa mun urusan ki mangkat teriya. Kula kopan kaki jadi biliat banyak pesen nah. Kaki di nak semata ada pesen kan deh iya. Apa dengan kak raja pare? Ayo, siapa kerogin kebeso sama lolo. Kibring senengan bingko kaki. Kobren. Perajam tahun Terus lalu. nak iya beli. Pup. Men. Apa dia? Dia beli Pup. Beli apa? Ini biasa Pup. Saya menge-flyer wah. Saya jang mau jang ni sekone. Beli berapa jap? 2 Pup. Saya banyak. Bungkus plastik telang Pup. Engkesen ada Pup ya. Ya iki bayi jamin tan Pup saya sekali. Harap ya. Iya, tarap. Beli apa jap? Saya nyatanyan. Main rokok. Aduh.
Gimana Jap? Nabil 7 April. Bilal. Siapa nih pun di kan? Halo. Ya siapa nih pun gak jelas tuh. Oh. Derma. Sila susah melon no. Aduh. Terus engkau kayak nyoba gitu. Kayak kan kita tahu apa lagi. Ya. Aing apa Jap mi pae? Ya biasa Bril. Arya sudah jemur ya. Saya nggak mau nanya tak gena aja begini kok. Apa sih tak gila lepahin nomor coba terus. Jemur Iya. ya. Apa nih cuy yo? Arah. Mereka kita urut mulut lo. Apa minum Bril ya apa Bril? Jemur ya. Apa? Pae Jap. Biasa jemur. Masih manis kul. Remah kaki. Ya coba orang. Marah melepah nyaman kaki kemarin. Enggak. Ini benar mana tak nih. Langsung kelunjuk deh ya deh lebah nyaman tenang pakai beredung kemarin ya boleh marah Oh Jap. terus ah apa sih Green menggerokin aja mobil dari dia sambil nama kilo sumpah mana kayak paham apa kok tak kira ngebele keren tuan agak di pulang hari kelakuan coba dia tak perlu itu beli orang kok beli kaki anjing Jap. ya rokok mana rokok mana yang nyaman Pae Jap. Jap. terapa Pakai mar kelemaran dalam mata Jap. Buat apa lagi buru mati? Beri Malaysia apa? apa sih itu pak orang musim bakteri beli pengirang kap tahu sehari oh deh pak itu pun mah makin letak angin rumah tuh apa yang letak itu Aduh, udah paong pusing kok ke tanah Malaysia. Tinggi agak dari Malaysia. Kerja Pur. Muna kerja mayo at ang toke namba orang. Iya Mayu. Oh iya mayo. Ari kibe ya? Mayo. Iya.
Tua toke. Mayu Pur. Iya bang, iya. Toke, ini saya punya orang mah. Ini orang boleh kerja kah? Mestilah boleh. Ini macam boleh kerja kah? Helmet pun tara, rompi pun tara, kasut pun tara Mia. Lah bos, nanti boleh angkat dekat office lah. Boleh kah? Iyalah mesti. Jom lah. Lah disebur. Mari sinilah. Ini batu Mia. Kasih angkat sana oh. Mungkin oke. Kerja baik-baik lah. Mati gitu. Kamu dulu jam. Ya, saya. Oh, kau ini kiri macam ni nak kerwa. Mia kerja malam mah jong. Mia purna pun ngerajam lah, kayak kan bil. Ya tujuh nado. Bila sabi dia ke pondok kaki jong. Tahu teh, ya tadi sang sekali. Mungkro PC saya ke sang, ayak berde jong. Itu ini teh, kok dosa ah. Cak cuma apa gelak saya berkira rajab pun kok roh. Mima tenang gelu. Mi abu kapi. Dek remah kok stay dong dari. Cak monte sahral. Bener kok ngampong. Arah pun tak beri lama leka. Mulai ntar kerajap boyro ya. Nyari jamu sama tenang. Jong, dah mah boleh jong. Keluar teh hendik parlo. Cak le malam ria jong. Jek jong jibril. Siki puru datang ria, mi le keluar boleh. Ya deh. Entos. Sa rokok Gibril. Tunggu kon jam. Pandi keras kone apa ya kon dire. Tak apa kagak rokok ini. Saya Di rokok di. Kakek mana beren kok Bril. Pukul kan pesan nang di kok Bril. ongko ya. Berapa Bril? Bisa kerokeng ini nomadi sekone kagak lah. Tepar kakek.
Pur, macam mana ini hari kerja? Ada oke kah? Oke toke, alhamdulillah seneng toke. Ayo, ada baik kerja? Lu tak ada paham cakap Melayu kah? Tahu ning toke, ke ngerti nih sekonek toke. Boleh angkat tip kah? Oke toke. Neka toke. So, hai lu. Banyak bodoh lah. Ini musiknya. Ini tipnya. Yo. Ini tak ada ikatnya. Ini pun tak ada ikat lah. Ayo. Banyak lari lah. Itu macam kerja. Pur. Ini batu. Angkat tepi lah. Biar tak ada lari Mia. Yuk kerja. Lu toke re. Laging tandi tanang mi ating tuting biso kon. Menteri duka le yakin. Pur. Ini batu kasih angkat tepi lah. Biar kerja tak ada lari mah. Duh, inja toke. Beneran kok anak ko. Igaji. Tinggal romi bating tuting biso kon. Pulagin tandi tengka. Aduh ya Allah. Tak semudah ikem beraki. Yang Malaysia nyari peserengit kempang. Kempang tergantung kemampuan aba alako. Sedangkan tangketen letak mampu alako. Aduh ya Allah, sekejap kira kiriman boleh dari.